Siyabingelela baba uDokotela Bowesizwe baba Jabulile siyabonga sithi happy new year sibonga kakhulu isupport enibe nazo namhlanje sinomelapha endabuko esicela ukuthi abingelele. Ngibingelele kubantu emakhaya nakubabukeni nakubona bonke nabantu abalandela i-channel kaBaba uDokotela siphinde sibonge ukuthi singene siqede kahle enyakeni siphinde singene kahle onyakeni. Baba namhlanje siphathe isigqoko semali siyagcina kule nyanga uthini kubantu? Yebo sikhona isigqoko semali siyagcina kule nyanga. Siyagcina nje kule nyanga sikhona siyatholakala ke osidingayo. Okay, siyatholakala kosidingayo. Usena ukhuluma kakhulu azothi gambling mali yavuza into yokugembula noma ngabe ugembula kuphi? Uthini kubantu ukuze uthole umuthi wokugembula kufanele ukuthi ube yisakhamuzi seSouth Africa. Why ubias uthi isakhamuzi ukuthi ayichaze wena kahle? Into yenza baba uDokotela ukuthi sigxile ekutheni kube isakhamuzi entweni yegambling kumali yavuza. Sifuna umuntu ngoba lapha kumele ube nekhadi lasebhenki. Yabuzwa. Njoba sidinga ikhadi lasebhenki kunenamba ezilapha yangemuva esizigcobisa lamafutha. Okay. Ukuze izakwazi ukuthi into yakho uma usuyogembula isheshe ibile osukuyifuna ukuthi yenzeke. Abantu bangaphandle into yabo khona ayihlangani futhi akukona konke phela sizothi masikunikeza abantu bakithi siphinde sinikeza nabanye abantu into abangayidingi. Okay. Yeah. Njengamanje malini ukufuna benayo? U2500 kuphela. Umithe uyafuna lo msebenzi. Umithe uyafuna lo msebenzi okamali yavuza igambling. Okay. Umthwebulo wedlozi elathathwa umuntu wakini owakhe isigodlo egcekeni. Manje isigodlo siwele egcekeni. Wakhe isigodlo egcekeni? Emzini ngaba. Wekhehle. Liphela? Ushisa impepho. Bathi kulala nje tu. Bathi abafowethu abanye basekhulu bathi bayenza ukuthi ikhodi. Cha phela bazothi ubone ku social media abantu abanye bangothola umsebenzi angoma na uthi akafaka isigodlo athenga amabhayi kubana adayise amabhayi. Ubona labantu abakhizile emakhaya. Ubona uvelo yakhe. Uzobuza uthanda endle incane yakhe lapha. Ngoba phela umuntu ofuna akhe isigodlo ekhaya nesikhuluma iqiniso isangoma. Esivuma idlozi sakhishwa futhi entwaseni sazolethwa lana sifaka futhi endlini yasesigodlo sazo. Wena manje ngoba uthola umsebenzi usuzogcuma isigodlo. Bazokubuza abafundi ukuthi lesigodlo sakha lapha ekhaya isana. Ngoba phela ubaba uyasibuza ukuthi sivumelene ngale sigodlo sakho. Njengoba ndlela ekhaya. Asingene kumthwebulo. Umthwebulo wedlozi. Umthwebulo wedlozi. Lapha kumthwebulo wedlozi. Kukhona umuntu osothi udlale ngedlozi ekhaya. Wathwala ngalo. Okay. Njobe enze kanjalo kuyimfihlo yakhe. Kuyafana ukuthi uyathwala into abeka isigodlo egcini into efanayo. Into eyodwa leyo. Into eyodwa nje leyo. Ngoba nala uthwala ngezinto zala ekhaya zethu sonke kodwa akasijina ngathi azakhela umsamo zibeka lapha. Umuntu ofuna lo msebenzi lona umsiza kanjani? Fanele angifonele kuyona le number yami amefuna usizo or afike kumina. Asigene kulento iduke lamadlozi namathunga. Shisa impepho bese uthatha umlotha uhlanganise nalomuthi ubophe ngeduke elimhlophe elincane. Bubhalelo ba? Yeah, ochazela. Lapha kuyidukwe. Duke lamadlozi namathonga. Iduke lamadlozi namathonga lihlukile babudokotela ngendlela elenziwa ngakhona. Ngoba fanele ushisa impepho. Okay. Bese uthatha umlotha loya wayo. All right. Uhlanganise nalomuthi. Lo umuntu uzomnika noma uzomtshela ukuthi akakhe muphi umuthi elihlatheni? Akumuthi. Ngithi umuntu uzomtshela lo muthi uthi noma uzomthumelela lo muthi wena. Ngizomthumelela umuthi mina. Oh okay. Wena into impepho yakhe. Hawu, kanjani manje? Ngifaka impepho kaphepho. Bazozele bayishisa baphahle ngayo. Sebenza kanti bese bayibuza. Ayikhinda ungena impepho. Babuza ukuthi kanjani impepho ikhona. Okay, yena uthenga impepho ekhaya. Uthenga impepho. Ayishise athola umlotha wayo.
mase ngimthumelele Ngithumela umuthi ozohlanganisana nomlotha. ahlanganise athenge neduku ofuna yenze njengamanje yena akabe oshisa lempepho abe la umlotha kumanje ngakwenza sekusela ukuthi athenge iduku futhi athenge iduku elimhlophe elingenabala ngisho okay into ayidingayo njengamanje Impepho. neduku neduku wena uzomthumelela lo ngizomthumelela lo muthi ufike umenzele lapho umufike eCape Town hayi ngaya phela eCape Town ngingaya njengoba sami ngemonto ezo3 singaya impela nje akho okay beka ngeduku elimhlophe ucamele kulo yeah ochaphazela uthatha lo mlotha awuhlanganise nalomuthi ebese ewufeka edukweni leli limhlophe lingena elihlophe agoqa alifasi lifake ngaphansi komcamelo acamele kulona kufunakala la leyedwa mezosebenza lo muthi angashare umbhede ebenza leyo nto leyo acamele kulona yakuzwa kahle isigodlo esisegcekeni asifuneki ngoba sithwebula idlozi nomsamo manje usho ukuthini ukuthi isigodlo esegcekeni asifuneki ngoba sithwebula idlozi nomsamo ngenaphi umsamo lento ngoba phela umuntu usuke esebenza lapha esebenza ngedlozi la ekhaya ela kubo egcekeni akona kakhe kusafanele akumuzi wakhe nakuwona umuzi wakhe awuvela ugxumele isigodlo ungathwasile akazi ukishwe usunesikolo ayikusho labantu manje hayibo yazi ukuthi ngoba kuthi abantu abehlikela ukubulala abantu ngenduku babahlala lezindlu ezigcwele izicane abazocela athi wemzala ngizocela ukuthi ungisizeke mntakasisi ngicela ukuthi ngifike lezo sigodlo singasekho cabanga umshana uyinyanga lekhaya bamtshela ukuthi sicela ukuthi sifike leso sigodlo singasekho bavuka abafana abadadweni ebusuku bayishise le yanto uqeda kuyakhe uyifake nama-tiles phansi asale wonke ama-tiles ney'gubhu oyibeke lapha egcwele udaka sandlala umuntu esithwebulekile uthwebula abantu bakini abakufonela nje abafana bethi emfanasisi sizwa kuthiwa ubeka isigodlo mina nje wasehla nje ke-18 asingayifici leyo nto bona besetshela abafana basisokudla banishise le yanto le kodwa beqale bakutshena kuqala waba nenkani engidla phakathi kunalezi zinto zakho uzibeka lapha esingazazi ukuthi nezigubu zisala zonke zibika nje cabanga usentombini abantu lento bokunyaka bayithatha bayibuka ku social media usentombini ifona ufuna ukuphazamiseka ngoba uyaclean uhamba ngeqiniso wayifaka bathi yakhe isigodlweni uyabona ekhanya iminyaka uzasho intombazana wazowaphuma kunyezi kanti kusho isigodlo bese kuye labagama mfowethu abasebile kude ngabe benge hayibo kanti abantu bafuna sebela kanti labafana abashaya uthi intombazana wazi kanonyezi kanti kusho isigodlo uzokamba mama ukuthi ngithe kuphuma yabi iphumi uyazokhetha i-round yokuqala kube ngqonqoze into eminyaka ethi incane kuyatsha baleka kunini sikhwaza baleka uthi hayi kodwa into yakhe igodle lebagcekeni funa bayibuke kahle ku social media bakhe isikolo hayibo asebenza njalo una into bonus ikhona ibonus engiyiphathela abantu lapho kodwa ngidinga abantu abawu5 phela abeza kwakho abazofuna ibonus uzobalanda ku percent account noma ngibale tape la eThekwini cha ngisho nje ukuthi uyemakhaya nje kusho ukuthi bazobe percent account bashiya imoto ukhipha imoto manje uthi akabala percent account abalethe eThekwini obaye ekhaya esigodlweni anginaso isigodlo mina sakhiwe lapha umuzi kababa lo yana lisakhona inkehle likhona liyaphi angangibulala mina athi ngishise impepho nangishise khona uyabona ukuthi likasholo phansi wemanyete uyambona umfana lento ayenzayo uyitshela usiyabonga lento uyitshela usiyabonga lento bengekayenze lento uhlala kwakhe eThekwini wakhe isigodlo mphile ngingakazi ungathela isigodlo ngingakaze ngisakhe kamahlenge saphila
Hayi ngeke abafana ngeke nakabhaca bangakubuza ukuthi we igama wenza kanjani lapho nangu bamncane sitshela ukuthi umbisiza uthi uzwake isikhathi yisiza noma itoilet cela mkhulu ufuna abantu aba5 ngifuna abantu aba5 besilisa naba5 besifazana okay ngizobenzela mahala alright mahala ngizobenzela iqanda okay ngifuna nje ukubabonga 5 abesilisa 5 abesifazana ngizabakhela iqanda okay mahala kodwa bezabona lento iyenzeka alright bayifuna ke lento uzoza njani uzothumela amaqanda no amaqanda wabo iqande lakho umuntu mina ngizamthebulela nje umuthi bese ngiyamtshela ukuthi akenzeni ngeke yazi iqanda lifull pack base seliplastic wakaphepho Lezoselifuza ngekhoneni usabamba iqueue athi buthi ngathi khona iqotsayo la uthi beka amaqanda 3 ase ulayini ebhlungweni awubone ngithi ukudla la uplastic sewunelayini weqanda wehlakanje WhatsApp uyaposa ufuna abantu aba5 kuphela besilisa bazokhokha malini 5 besifazana benza kanjalo nje mahala mahala nje ngifuna ukubona ukuthi lento le iyenzeka kodwa ngifuna 5 kuphela valelisa kahle uthini kubantu ngibonge ithuba ngilitholile ikakhulukazi nje lo nyaka ngisebenza kahle kakhulu nabantu ngisebenzisa yona i-channel kaBaba uDokotela ngiyabonga kakhulu abantu engibasizile ngiyacela ukuthi nawe nyaka ozayo baqhubeke nokulandela uBaba uMavuso ngizobe ngibaphathele izinto ezinhle zodwa ngiyavala ke kodwa ngomhla ka uyelive noma uyavala noma umisiwe angisebenzi mina ungaka njani ikhona ubaba uphatha umuthi la ubaba uphatha umuthi la yebo ngivule ngomhla ka 3 okay kodwa ke uma kuukuthi udinga into enkulu njoba ngizobe ngivalile sizokwenza appointment uzongifonela senze sihlele senze appointment sibonane athathe lonto ayithatha kodwa nje kulokhu nje okuncane yakufaka eposini ayike inkinga bazoqhubeka aba-order phela mangivala mina ngomhla ka 22 akushiwo ukuthi kuyavala nasephepho yavala yakuvala ephepho hayi ngeke uyavala uphepho ngomhla ka 22 yabona ngeke ngaye bekunini izolo ngidlule ngabo 10 ebusuku should besiphuma kwenye club lana sekuvaliwe bese kuvaliwe hayi nama ngisebenza ebusuku nawo usebenza ebusuku bayazi ngisebenza ubona kade bevalile nje bayazi ukuthi nama ngisebenza kodwa ngiyangihlube kwa 10 ebusuku wabo sekuvaliwe bekuvaliwe asekuvuliwe manje kuvuliwe nje manje ebusuku bayavala ebusuku bayavala ebusuku bayavala kodwa manje sebevulile ya Baba uDokotela bese sibawujabula ufana umhleja khehle mzulu amancinci sisibonga kakhulu nalaba ababuka amavideo ethu sinobaba siyathobeka nje kakhulu asesisuli ngokusinika kona sicabanga ukuthi sizosizakala siyabonga